بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واعلموا أن الوقف هو حبس العين كمسجد وبستان ومدرسة عن التمليك للناس وتسبيل منافعها، أي منع العين من أن يتملكها أحد من الناس، لأنها انتقال إلى ملك الله تعالى. فقد أجمع العلماء على أن الوقف مشروع، فقد ندب إليه الإسلام ورغب فيه وجعله من أفضل القربات المستمرة الدائمة التي يتقرب بها إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن المتفق عليه بين جمهور علماء الإسلام أن الصدقة الجارية هي الوقف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتبس أي وقف فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن سبأه ورزه وروحه وبوله من في ميزانه يوم القيامة حسنات. بايتولي الله سبحانه وتعالى Allah o okkuɗo dendenangal piiji ɗin o tagi piiji ɗin o fewni piiji ɗin e kodi hani fewde e fii muɗum. En seedike ala reweteɗo tawana fay rewɗo lorramo rewali sina Allah tun o mara ballo. Ko wano noon seedi ɗen hooli ɗen fellitirɗen e nder wonkiji meɗen lugguɗi wonde o ko hoome en wiyeteɗo Muhammada o ko jiyaɗo Allah.
jeyaɗo e jiyaɓe Allah hedditiɓe ɓen fof suɓaɗo e nder jiyaɓe ɓen waɗa nelaɗo e nder nelaɓe ɓe Allah neli ɓen fof suɓitimo sutti e nder nelaɓe ɓen waɗimo ɓurnaɗo moƴƴude e dendenangal nelaɓe ɓen en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu jang e kisiye e nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe e yimɓe bele bonji maɓɓe e kala jokkirɓe ɓe no moƴƴiri ha ñande ane dare yen tori Allah sabu yaajugol yurmede makko yo Allah wattudu en e maɓɓe yawma la yanfa'u malum wala banun illa man atallaha bi qalbin salim si ɗum ɗo yawti ko enen yo jiyaɓe Allah hulen Allah subhanahu wa ta'ala hulirenmo sabu honɗum na dogugol suuɗo ɓay ala ko Allah suuɗe na dogugol marta pottito ɓay ala ko o martite ko ɓattorgol mo jokkugol yamiraɗi makko e woɗɗitagol haɗaɗi makko ko ɗum woni hulgol Allah subhanahu wa ta'ala anden nde windande men ɗo hande ko windande nde tawata ko jaalinde gile nayɓi ka islam nde tawata feeñugol doole mu'um haysi no woodi ɓaye wi'ata ala no woodi nam yo Allah ɓeydu ko woodi kon kono haray hino ɗewli fota wano e leyɗe yoga tentinini leydi men lagine yen tori Allah yo Allah faamin en moƴƴere kone nder muɗum newnana en kadi waɗugol konko heɓata nden ɗon moƴƴere honɗum woni ko o woni en e yewtude o kutuba mo ɓe addiro ko fii o neema duumantoɗo jommum duumotoɗo ɓooyowo nafowo ko wiyete kon waqf ko ƴettugol hunde waɗira nde fii Allah waɗana nde Allah itta jeyal mum e mayre fes itta jeyal goɗɗo goo e mayre fes si hunde nden woni ha jommayre wi'inde waɗinde waqf fi sabilillah haray hande kadi kanko e hoore makko nden hunde nde o waɗi ɗon o jeyande hande kadi haray nden hunde o okkitirtade hande kadi haray nden hunde yeyetake hande kadi haray nden hunde ronetake hande kadi par ce que o waɗinde darnande fi Allah subhanahu wa ta'ala anniyagol ɗaɓɓugol ɓattagol yurmede Allah subhanahu wa ta'ala sabu ɗen golle moƴƴe duumiɗe ɗon ɗe tawata hewtay waɗuɗon ma hewta waɗanaɓe ɓen sabu waɗɗon duumiɗo ko fannin hino gollitirede ka aduna ɗo ko wiyete alwaqfu fi sabilillah waɗugol hunde nden darna nde itta nde e jeyal few itta nde e okkitirede few itta nde e ronede few darna nde fi Allah subhanahu wa ta'ala nafoore mayre on woodana miskinɓe ɓen ma aliyatimaɓe ɓen ma ɗum fi lekkolji ka darne nafoore nden ma fi laɓutaneji ko darno nafoore nden ma ɗum fi moƴƴereji julɓe huɓutuɗi ko moƴƴinire fi nden hunde ɗon ko ɗum wiyete alwaqfu fi sabilillah ɗum hino woodi e leydi ndin kono hino hawri naafota yo Allah ɗuɗɗin ko woodi kon ɓay ko nafoore ɓe wi ɗum ɗon ko hunde moƴƴunde hunde nde andanɗa hoore ma nafoore mum nden tigi tigi haray ko fi jama on wona e waɗanede hande kadi wona aaden hertiɗo wona ɓiɓɓe wona ko ronete wona ko okkitirte wona ko yeytete ɗum ɗon haray yahi fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala fotti yimɓe karamokoɓe ɓen wonde ko ko waɗete wi'ete waqfu ɗum ɗo ko sar'ina ɗum islamu no yiɗi ɗum no rerɗini ɗum ɓe waɗi ɗum ɗon ko ɓuri moƴƴude e ko jiyaɗon ɓattorta yurmede allahu subhanahu wa ta'ala yurmede duumotonde nemaji duumotoɗi tabutuɗi ɓattorteɗi yurmede allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum nelaɗo meɗen muhammadu sallallah alih w sallam maaki si woni ha ibnu adama feƴƴini haray hande kadi o gayniri golle ko heɓirta moƴƴere hande kadi o mara hay hunde ko heɓirta moƴƴere hande kadi sina laawi tati haray o luttiri ko wawata heɓinde mo moƴƴere tawoyamo ka o woni ton no jeeya e mum o wiyete kon sadaqatul jariya sadaka
yahowo kontinowo mo ala e darade moƴƴere nde ɗo o sadaka mo jommum waɗi weteɗo sadakatul jariya ɗum ɗon jokkay jommum fannin no gollitirede sadakatul jariya ko barkiɗi wo fewndo ko waɗa ɗon hino moƴƴi wonande faamuɗo ɓuri hirsugol nagge ma hirsugol nayi defa sakuji maaro nodda yimɓe ɓen ɓe ñaama naam ko sadaka moƴƴo kono ko lannuɗo gela ko ñaama du'a ɗon haray fimum lanni kono sa waɗi ko wiyete ko sadakatul jariya ko barkiɗi wo ko saa'i wo saa'i haray moƴƴere mum nden no tawoydema haysi a maayi haray moƴƴere nden fanni yimɓe ɓen no nafitorde ɗum ɗon haray moƴƴere mum hino tawoydema ɗimmum ɗum janna ɓiɗɗo ma janna miñam ma janna kala mo wonɗa sabu yo jangu gandal nafowal telemma kadina fannin on ɗon no jangude fannin on ɗon no jannude fannin on no waajade fannin mo o janni no waajade haray moƴƴere nden no tawoyde an jannuɗo on yawmal qiyama nden moƴƴere ɗon kadi ko moƴƴere duumotonde ɓooyore haray ɗum ɗon ma ɗum heɓa ɓiɗɗo moƴƴo ne'amo nedi l'islam o andita wi'ugol allah makfir lahuma warhamhuma kama rabbayani sakira o andita wowlugol ɗum ɗo yo allah yurmi yimma an e ben an yo allah yaafoɓe wano ɓe yiɗirnomi ɓe yurminirimi fewdo wonmi boobo en tant que fannin o boobo ɗo kadi ma mo newɗa nedi l'islam anditowo du'anagol ma ɓaawa feƴƴingol ma oɗo fannin mo du'anadema haray no wawi wasi o yahi ɗo ka makiti ma ka bitikaji ma ka magasin ji o soodi none ma e ñameteji none ma e ko yarete none ma e ko ɓornete o addi o neldima ka galle ma nden moƴƴere ɗo kadi hewtay tawa jommum ko fannin on tigi no du'ade haray ko ɗi laawi ɗo tati jeeya e ko tawata moƴƴere duumotonde tawayde jommum ɓawde tawata jommum feƴƴini yentori allah yo allah newnan en nam karama ko ɓen noon fottani o sadakatul jariya wowlaɗo ɗo fi mum no jeeya e mum ko wiyete waqufu fi sabilillah waqufu fi sabilillah kala hunde nde golluɗa anniɗa ndeɗo a darnide ko an jeyinode kono a ittinde e jeeyamma a follinde e okkitirgol a follinde e yeeyugol a follinde e rewnede a waɗinde fi sabilillah moƴƴere mum nden tawete fanninde moƴƴere ɗum nden hunde ɗo no gollitirede ko aduna ɗo o waɗu fuu hino jeeya e muɗum karamo koɓe ɓen ko ɗum ɗon woni ko fottani ko wanno noon sa soodi ko puccu kono enen iwen ka pucci ɓay pucci ala ɗuuɗa kamen haysino woodi lolla innen sa soodi welo ma a soodi moto ma si allah no ɗokkuma feere a soodi oto wano woɓɓe allah newinira ɗum soodugol ambulance naɓana préfecture mum ma sous préfecture mum innami okki on ɗum ɗo jama on ko wallitora fi nawnuɓe koɓe naɓire ɓe ɗaɓɓane lekki si ɓe ndikki ɓe artana hoore maɓɓe si ɓe feƴƴini ɓe naɓe ɓe artire ɓe mare innami waɗi ɗum fi sabilillah joni ngal otowal pineje ɗen ko lannata kon essence on ko sumata kon curkikin ko yaltata kon motere on ko huɓɓata kon kokko on ko bonata kon kirñotan ko huɓɓata kon faaru ko huɓɓata kon nde moƴƴere fof waɗa noyte jommum ka mandakke moƴƴe yawma la yanfa'u malum wala banuna illa man ata allaha bi qalbi salimi ko allah tun andi nde moƴƴere ɗo ko jelwonata nene gotoɓe julɓe haray allah subhanahu wa ta'ala no newinani julɓe ɓen laawi udditani ɓe laawi fiino ɓe heɓira moƴƴere yentori allah goto kala meɗen yeru feere makko ne allah newnanmo waɗugol ko heɓata moƴƴere nafayde mo yawmal qiyama ɗum ɗo fof ko waɗanoyte ɗum mo ñande ane dare e nder peese makko moƴƴere yawmal qiyama ibadallah qad sabata annahu lamma hajara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ila al madina lam yakun biha ma'un yusta'jabu bi khayru bi'ri ruma wa kanat li rajulin min bani khifar wa kana yukhali fi bay'il ma minha faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man yastari bi'ru ruma bi khayrin lahu minha fil janna fastaraha Usman bin Affan bi kamsati wa salasina alfa dirham
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سقاية أي سبيلا ووقفا للمسلمين وأجره لك ففعل. وننبه المسلم بأن الهدف الأسمى في الوقف هو التقرب إلى الله تعالى بالطاعة وتحقيق رضوانه ونيل ثوابه المتجددة طيلة استدامة أعمال البر والإحسان إلى خلقه. فقد جاء الوقف لتحقيق مصالح الإنسانية للتي هي أقوم، ومن تلك المصالح تعظيم الحياة بمنهج حميد متواجن يقوي الضعيف ويعين العاجز ويرفع حياة المؤدم ويرفع من مستوى الفقير من غير إضرار به أو ظلم يقع عليه، كما يهدم الوقف الأنانية والسخة نفسي بين الأفراد المجتمع. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بايت الله سبحانه وتعالى ويكو إنه جيابي الله تبتي إمردين لا دمير محمد صلى الله عليه وسلم ثم بيونو مكة المكرمة بفري بيهي مدينة المنورة فيونو أنسي إندر مدينة هاريندي أن ويلدان يروتو دان tawano weli no bunni ko goto petti mari ndun don ko loyru ma ndun don woydu ene Madina be wiya don biiru ruma ko ni ndu wiete tawi ndu non ko gorko goto jeeyaado e bani Hifar tawi ko kanko jeey ndu do ko woydu kanko jeey ndu ko loyru ma wi'en ko kanko jeey ndu do pompiru ko kanko jeey odo forasi fewndo do fiyen faamu tawi bay ko dandi en don tun woni weludan unnuɗan yarotoɗan e nder Madina tawi sa'iji ɗin no on o tawirta yimɓe ɓen no haton jini e ndiyan non o ɓeyda piri on ɓe yimɓe ɓen sooda ɓay yimɓe ɓen no haton jini e yargol nelaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallama ɓay ɓe seenike Madina kamɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen almuhajirin iwɓe Makka ɓen seeni Madina nelaɗo landi kamɓe sahabaɓe ɓen wo ko hombo ittata jawdi mum laaɓundi sooda nduɗo koloyru sooda oɗo pompi foras darna ɗum fi sabilillah okka yimɓe ɓen. Sayyidina Usman radiyallahu an o itti jawdi makko laaɓundi ko yaata e dirham guluji 3,500 dirham fewndo on say guluji 3,500 dirham ɗum hande sen calculi ɗum hino ɓatti 1500 grammes kilo e feccere kanŋe no ɓatti 1500 grammes kanŋe sen calculi ɗum ɗo hande sa calculi ɗum e farangine hande ɗum na jawdi sama kala yahay 562 millions 500 000 francs ko fanɗi wo ko fanɗi ko tañƴini ɗen en eɓɓutum ɗo ko no ɓuri tañƴini ɗen o itti ɗum o soodi forasi goto nelaɗo wi waɗu ɗum ɗo fi sabilillah waɗu ɗum ɗo waqfu fi sabilillah moƴƴere nden maranoyoma ka aljanna. Sayyidina Usman radiyallahu anhu o wi mi waɗi ndu koloyre ɗo fi sabilillah julɓe ɓen yo aru ƴoga no faalira wuppira no faalira lootora no faalira yarira no faalira hay goto yoɓata joddidi ko Allah yoɓatanmi. Allahu akbar ɗum ɗo ko nema mawnuɗo yentori Allah lamɓe men ɓen ka leyɗe yentori Allah awol alɗuɓe men ɓen ka leydi yentori Allah miskinɓe ɓen kadi mo be yeru feere mum yo Allah newnam mo andugol ɗum ɗo ko hunde moƴƴere o waɗa nde hunde ɗo nde tawata o accali ko rone haɓe fi mum tun hara moƴƴere mum hunde alanamo tawa ko ñawore mum o tañƴini no tawimo yentori Allah yo Allah newnan goto kala e meɗen heɓgol nde ɗo moƴƴere. Naam nelaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallama yamiri ɗum Sayyidina Usman waɗi ɗum joni ɗum ɗo hiɗen findina faaminen julɓe ɓen nde fandare ɗo fandare ɓurde towude mawnude ko wi'a ɗo waqfu ko hettugol hunde nden
anniyo ɗum ɗo ko ɓattoro ɗum yurmede Allah subhanahu wa ta'ala e fi heɓugol yarluye Allah subhanahu wa ta'ala e fi heɓugol baraji ɗin heyɗi tayɗi ɗin toujours sa'i wo sa'i hara hiɗi wonta kesum hiɗi wona mentini hiɗi wona tabutuɗi hiɗi wonta heysuɗuɗi e hoore wonande kanko o waɗɗo nde hunde ɗo fi sabilillah o darniri ɗum ɗo ko julɓe ɓen wallitora e dow gurdam makko ma ɓawo mayugol makko nam o wi'i ɗum ɗo ko hunde labande nde andanɗa hoorema waway wallude alyatimaɓe waway wallude miskinɓe waway wallude ronkuɓe waway kadi yuɓɓidirde jama on goto goto kala ɓe wawa yuɓɓodirde ɓe wona yimɓe feppodirɓe yurmodirɓe hakkudeji maɓɓe itta kadi konnagu itta tooñe waɗa ɗeɗen hakkude jama on yirbina itta ko wiyete kon menen ananiya itta ɗum hakkude jama on sa waɗi ɗum ɗo forasi a moƴƴinimo a wi fi sabilillah yimɓe ɓen no ƴogude arɗo ɗon wo o wowli wo o fanki wo haray himo andi o waɗɗo ɗum ɗo waɗi hunde moƴƴere haray kadi ko hunde ittayde ko wiyete kon a suhu wuddugol guddan ko wonata kon e nder wonki ko andanɗa hoorema yen andi haray ko ɓuri kon wonki kinno yamira ibnu adama ko wiyete kon ndereru Allah subhanahu wa ta'ala daali wonɗo wo wonɗo sakkiɗo ndereru wonki mum o hunnani ɗum ɗon ɓen ɗon jeyama e malaɓe yentori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗen jeyaɓe e malaɓe ɓen adifu ila dhalika tahqiqu manafi'in ma'isiyya wa ijtima'iyya wa saqafiyya mustamirra wa mustajaddida fi ajminatin mutatawila wa italati muddatil intifa'i bil ma'i ila al ajyali al mutatabi'a haythu tastafidu l ajyal allahiga bima la yadurru l ajyal sabiqo ko wano noon yen baka ɗo wonde nde hunde ɗo ko hunde nafayde nafa duumiɗo nafa hawtutuɗo hawtitayɗo nafa tedduɗo duumotoɗo heyɗitayɗo ittayɗo e konnago hakkude tagore nden nafayɗo nafa duumiɗo juutuɗo mo andanɗa hoore ma nafay fewdiɓe ɗon ɓen nafay aroyoɓe ɓen ɓawde ɓen fewdiɓe ɗon ko alda e lorrugol yawtuɓe ɓen lorrata kadi fewdiɓe ɗum ɓen ɗum ɗo yen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en famugol ko wiyete alwaqfu Allah newna en kadi waɗugol ɗum goto kala e men waniri feere aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله القائل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله إن المجموعة الأهداف المتقدمة تدل على أهمية الوقف في الإسلام ونيل مقاصده الإنسانية وينقسم الوقف إلى قسمين أحدهما الوقف الأهلي وهذا يكسس الواقف بمنافع وقفه أناسا من أقربائه وأولاده وذرياتهم من بعدهم وثانيهما الوقف الخيري الذي يبادر به إلى تقديم الخدمة الاجتماعية المجانية للأصناف والفئات المتنوعة في المجتمع كالفقراء والمرضى والأمياء والأيتام والأرامل ورعاية الأولاد وطلاب العلم. باي يتودي الله سبحانه وتعالى الله دالان دو en ko hombo o landi e landal wo ko hombo
woni ko ñawlata Allah ñamande moƴƴere sa ñawli Allah nde ñamande moƴƴere Allah sowane ɗum cowalle ɗuɗuɗe hara hino wodanimo joddi labandi joddi moƴƴiri yawmal qiyama yen seedo ala reweteɗo nafa rewɗo lorra mo rewal sina Allah tun o mara ballo ko wana noon kadi yen seedi wonde o koho men wiyeteɗo Muhammada o ko nelaɗo Allah jiyaɗo Allah mo Allah subhanahu wa ta'ala suɓiti e nder nelaɗe makko ɓen neli e hoore enen nde tagore fewdide fewdo ɗo yen tori Allah yo Allah ɓeydi jan ikisi e maɓɓe yimɓe belebonji maɓɓe sahabaɓe maɓɓe e kala iwtriɓe ɓawo maɓɓe no moƴƴiri ha ñande dargal yen tori Allah yo Allah waddu en e maɓɓe koyne yo jeyaɓe Allah anden tumbodiral fandare yanko ardinagal ngal ɓeɗo hino tindina himmirgol himmugol ko wiyete waqfu e tele Makka Islam ɓeɗo no holli en wonde waqfu on okkoray fandareji nafayɗi ibnu Adam duumiɗo heyɗitowo sa'i o sa'i yo non o waqfu yamiraɗo ɗo tele Makka Islam yo waɗe o mo wawi feccade feccere ɗi feccere aranere nden hinde wawe waɗanede ɓeygure nden ko ɗum woni hertinagol waqfu on nafoore mum nden yimɓe ɓadodiraɓe ɓen ɓiɓɓe ɓen e ɓiɓɓe ɓen ɓaawo kamɓe ɓiɓɓe ɓen waɗuɓe oɗo waqfu on tigi anni yo ɗum ɗo ko fi ɓeygure an nden yimma an e ben an ɓiɓɓe an ɓe mi jibini ɓen e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen moƴƴere nden ko kamɓe mi okki ɗum ɗo ha yawmal qiyama fani ɗum ɗo no nafude tagore nden ɗum ɗo no jeeya e feccere goo weɗite nden tele makko waqfu feccere ɗimmere nden koko huuɓitani tagore nden fof waɗa hunde nden waqfu fi sabilillah ɓattorgol yurmede Allah subhanahu wa ta'ala inna moƴƴere mum nden yo hewte fanninde hunde ɗo no nafude tagore nden fanninde hunde ɗo no nafude tagore nden moƴƴere mum nden yo Allah marane ɗum yawmal qiyama hara ɗum ɗo waɗante makko peese ma moƴƴe yawmal qiyamati o wi ɗum ɗo haray kañum kadi ko nde ɗo woni feccere ɗimere nden o wi ibadallah no jeeya e muɗum waɗugol waqfu on darna l'école ka islamu jangete no jeeya e muɗum darna e labutane ka nawnuɓe ɓe ñawdete no jeeya e muɗum no wirɗen ni jasgol forage ma koloyru fi sabilillah inna moƴƴere mum nden yo tawu ɗum yawmal qiyama ñande wawana hoore mum no jeeya e muɗum moƴƴingol laawol no jeeya e muɗum e ko waɗugol kala ko tawata ɓe yimɓe alyatimaɓe hiɓe naftora ma yimɓe nawnuɓe ɓen hino naftora ma yimɓe bumɓe ɓe yiyata ɓen hino naftora ma yimɓe alyatimaɓe ɓe mara moodi ɓen hino naftora ma ɗaɓɓoɓe gandal ɓen hino naftora kala ko waɗɗa tawata koko nafata ɓeɗo woni ko gotel pette ɗum ɗo woni ko ɗiɗo fof waɗɗa tawana joddi ka aduna ɗo ɗaɓɓuɗa ko fi sabilillah darnuɗa ɗum fi sabilillah ɗum ɗon ko ɗum wiyete waqfu fi sabilillah ibadallah nastaklis mimma mada anna alwaqfa yu'tabaru mu'assasatan yumakkinu biwasatatihi alqiyamu bi a'malin kasira min a'malin tatwiril islam wa tuqaddimuhi ila al-amam kal ihtimami bi bina'il masajidi wa tarmimiha wa kadhalika siyanatul maqabiri wa izajil masari'i al-khairiyah كالتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس والمراكز تافيج القرآن الكريم ko ɗum ɗon ko filiɗen joni kala ko waɗɗa e ɗiɗo moƴƴereji harayno waɗɗa fi Allah harayno wi'e waqfu e asugol koloyji no yewtirɗe noon ɗum ɗo fof no jeeya e ko wiyete kon waqfu fi sabilillah ko tawata moƴƴere mum nden ko duumantonde waɗuɗo on ñande gila ka o waɗi ɗon ha ñande yawmal qiyama hara moƴƴere nden hino wawi tawdemo falizalika fa inna al amana al ama lissu'uni wa kasatul akniyaa wa ahlul sayyara ila a'mali waqfiyatin
فعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة كوني ونيري alɗuɓe ɓen hino rerɗina ɗum ɗo lamɓe ɓen no rerɗina nde hunde ɗo marɓe pehe ɓen nde janɗinde fanɗe mo ɓe no rerɗina waɗgol nde hunde ɗo nde tawde haray ko nafoore wonandemo duumotonde heyɗitayde fanninde hunde ɗo hino nafude yimɓe ɓen e dow makko e ɓaawo makko ittama e abi hurayra oɗo longinima kon ene laaɗo meɗen muhammadu sallallah alih w sallam hadisul qudusi wonde allah subhanahu wa taala daali rentoren yiite ngen dandiren hoore men naatugol yiite ngen hay si tawi ko peccun tamaro hay si ko peccun tamaro heɓuɗa anni yo a waɗi kun ɗo fi sabilillahi fi allah ɗaɓɓugol yurmede allah ɗaɓɓugol yarluye allah fi yo allah okke ɗiɗo o dande lette makko ɗen hay si ko peccun tamaro yentori allah subhanahu wa ta'ala yo allah newnan en o newinana kala julɓe ɓen rabbana habulana min ajiwajina wa jurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama rabbana ighfir lana wa liikwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا كلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.